ampi letsante ke a dumela ke a mo la tsela dumela mommamedi motle lenanong lena le leholo la makgulong a matala ya o dumedisang sontaheng sena ke thuso Motaunga ke a o kopa ngwaneso re ke renke leeto le matla letsatsing lena me wa tseba re leeto lena ha ke le tsamai ke le mong ke le tsama le lefu maine ha ke bele hape ke dumedise mommamedi a neng a boloka maobane ke a tseba o sebeditse hantle la o ne o le bohloko empa o sebeditse hantle le mommamedi a tlang ho boloka ka jeno ke a tseba o tla sebetsa hantle lefu ke karolo ya bophelo ke karolo ya lefu lena ke leeto leo re lokelang ho le tsamaya o tla le tsamaya ke tla le tsamaya mma o tla le tsamaya ntata o tla le tsamaya ngwana hao o tla le tsamaya leeto lena ke leeto le isang hae ke leeto le isang hae sidiseha le leeto le bohloko empa ke leeto le isang hae ke leeto le reng buka ya hao qetile ka yona ke leeto le reng buka ya hao e ngotse ke leeto le reng buka ya hao e tekenne ha hona mang ya o tekenetseng yona wena ka bo wena o e ngotse wa ba wa e tekena le seo rona re lokelang ho se etsa lefatsheng ke hore buka ena ya hao eo e ngotseng re kenya khara envelope ye kgolo o nke leeto la ho qetela e se tla balwa hodimodimo le hodimong metsotso le 15 ka morao hora ya borobong ha o tswa hao ka tlung o ngola buka ya hao me seo ke se ratang ha o ngola buka ena ha hona raba wa tsoro ha o ngola ka potloto hona le raba eo ka e sebedisang empa mona ha o tswa o tsama o ntso ngola buka ya hao aiyo raba aiyo ntho yane eo phumulang ka yo ke makatswa ke mofuta wa enke ya buka ena e willing ya hao fela sena se leng ntsweng la ka ke utlwa mothusi wa me a mpitsa ke mo latele a re sefapano sa me ke se jare ke mo latele o ke se jare ke mo latele
Koleboa wena Benise ke a o bona le wena Malenda ke a o bona le hlonono o teng ka jeno Polo o teng Hlongwane Bongani Skema khona o teng le wena Thabati Nanki Hlomedi MD ke a o bona le wena Karanano la makhulong a matala hle sebata le wena Lazy Mohawa o ngwana shea ke a o bona hona jwale bakwena ke a leboha ha le kene marangrang le CDFM Agostias le wena Pontsho Nthabiseng Fokani ke a o bona o mothemotle le wena o fiwe le wena Tsietsi dumela o sengwana Pontsho hle wa Monyatsi Thandi ya wena Jo ke na le wena ho sengwana Tumelo January ke na le wena Moradi wa Mafisa ke na le wena Karanano la makhulong a matala dumela Erana kwaka yemechena he mo mamedi motle yo ke mo ratang Ere metsotsena ha yemechena mo mamedi yo ke mo ratang ke re wena Sheli ke a o bona le wena Mokwena Bontle ke a o bona le wena Palesa ke o shebile hona jwale ere ke bone Stalina ke na le yena o bofelo dumela hle le wena ngwana Shongwe le wena Mohau Metsotso le shumele metso robonga ka morao hora ya borobonga letsatsi lena ke letsatsi le leholo wena mme waka lena ke letsatsi le leholo me ke re fela mme waka dumela mme waka dumela mme khotso o seng hona letsatsi lena ke la hao letsatsi lena ke la hao ha o tsoa fela ke tsatsi la hao tseba hore letsatsi lena ke la hao dumela hape mothemotle ere kenke mabenkele Hobane o lefa holwanyane ka business banking na ya hao account tla le private jet le lunch 5 star kapa mosebeletsi a bitswang James ha ke kgolwe Ati Capitec o fumana ditefiso tse tlase jwalo ka tsa personal banking ka ho o batla ho dula o tseba se o tla se fumana le hore na o tla lefa bokae bula account ya hao ka metsotso e mmalwa mme o boloke ho ya ho 50% ho di-transaction fees o rokale etela capitecbank.co.za Capitec ke business bank ya bohle Capitec ke FSP 4669 e molaong ho na le dipelo Muling Yoki wena Ki yena Yantsa Kena yantsa maisang le jwale mahlomoleng Ke tla tsama le mmoloki wa Ke a dumela Ke a mo latela Rimo Wampi Iletsante Rimo Wampi Ai Rimo Wampi Iletsante Kia dumela Kia mo Hula Tela Kwena khotso o seng hona Philadelphia Kompia Kena le wena o seng hona Simona le wena ke a dumela hore jwale re lokela ho palama re lokela ho tsamaya metsotso e 22 hantle ka morao hora ya borobong ha o le tseleng ke a o kopa kganna hantle hlompha melao ya tsela itlhomphe
tsama hantle. Buseletso dumela Dudu, le wena Modise Nyamatsane, Musa Pelo, Mantsewa dumela hle. Ke no ngwana kwa tsao ke mmona le Eni Ernest le Hlongwane le Mapule le Sello Selepe ke le Bogile Tshekgo Titus eke ke fumane jwale Pinki Matsie Nthabiseng Khie amen Ntate Thuso Ricardo dumela monna Sipho o ngwana shia hape Nelly Paula le Joyce dumela metsotso e 23 ka morao ga hora ya borobong o re motho enwa tsatsi le leng a le hole le hae a le hole le mo wa tswetsweng teng a le hole le bahabo a le hole le mmae le ntatae a le hole le nkgono wa hae a le hole le malomae a le hole le rangwanae a le hole haholo o re ha bua ditaba motho enwa ha le hole mono a le hole ho fihla nthonyana e nngwe ho yena mme wa makala o re hona le ntho e fihlang ho yena makala a le hole haholo a le sebakana mohlomong le wena ke bua o seng hona le wena o le hole o le sebakana o le hole o le mane mo ke neng ke le teng ho no le hole haholo empa ho ile ha fihla ntho e nngwe ho nna ha fihla ka emahlooho o ra emahlooho a ipotsa dipotso hore jwale ho fihla eng eno e mongwe wa bobedi ha bua le nna yena hore o na ipatile o rona ipatile ho se leihlo le mmonang e le yena fela a iponang kwa bobedi o rona ipatile ho se leihlo le mmonang leihlo le neng le mmona e ne leihlo la hae fela o tjho jwalo athe wa pele yena hore o na le hole a le hole le bahabo a le hole le mmae a le hole le ntatae empa bobedi batho bana ho fihla ntho e tshwanang ho bona eno o ipatile ebile o nkgopotsa ka nako motho nong ho la bare o ipate mo leng teng o iketse sekokotwa ba re o ipate mo leng teng a ipatile empa o fihla ntho e nngwe ho yena oh.
bana ba bakeng tse pedi tse fapaneng enwe mongwe hole enwe yena o ipatile empa ntho e mmakatsang o fihla ntho e tshwanang ho bona mommamedi dumela o mametse lenaneo la makgulong a matala ke Sontaha bekeng ka tjeno me a kontumelle he hona jwale ha nakwaka e dumela tjena ko fe pina ya Siphotola o re ka matsatsi Amen. Amen. Swallow. Show me them pyramids. Show me rain. Oh, Jesus. ka matsatsi ohle morena o teng ebile o tsama le rona e ba pina monate ya Siphotola ka rananeo la makgulong a matala mommamedi motle mommamedi a ratwang ke lehodimo mommamedi o ke mo ratang ka pelo ya ka ha re nke leeto
Hobane ka nako e sa fediseng pelo ke tlabe ke hula moruti wa ka Moramaine Mofokeng e motle. Batho bana ba bakeng tse pedi tse fapaneng empa ho bona ho fihla ntho e tshwanang. Ho ile ha fihla eng ho batho ba? Richmond ke ntho ileng ya fihla ho batho ba babedi bana. E mong o hole haholo. E mong yena o ipatile. O re leihlo le mmonang ke la hae fela. Lena ke tsatsi le leholo, ke tsatsi la bomme. Ke letsatsi leo ka lona re phahamisang matsoho re reng mme o mme wa ka, mme o mme wa ka, o mme wa ka, o mme wa ka, dumela mme wa ka. Ha o tswa ka tlung o tsamaya hore sala hantle mme wa ka. Ha o fihla hore mme wa ka hle dumela. Motho motle taba ka ke ena ka jeno. Ha o fihla lefatsheng mona ha o fihle ka manual. Ha o fihla mona lefatsheng mona ha o fihle ka manual. Manual o kopanang le ona lefatsheng ke mmao. Manual o kopanang le ona lefatsheng mona ke mme ya o tswalang ke mmao. Akore amen ore hallelujah ha o rata. Metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano hantle fela pele hora ya leshome. Ke itse wena ha taba tsa ka di tsamaya ke tla molata Lefumaine neng kapa neng. Manual wa pele o kopanang le ona o fihla lefatsheng mona ke mmao. Yena o dutseng le yena hona jwale. Yena ya ntseng a phomotse hona jwale ke ona manual o kopanang le ona. Momamedi mong a botsa re motaung jwale ha o bua ka manual o bua ka eng? Momamedi ha o rekile televisione ho na le wa tseba o tla fumana ho ena le bukanyana e nyane e o jwetsang hore na tshwantse o e sebedise jwang. E tla o fa ditaba ka la o rekile ketlele e tla o bolella hore ketlele yena tshwantse o e sebedise jwang o etseng. Ha o ka etsahala hore ebe o rekile ntho e phoso, ha o ikgutlisetsa mane mo e rekileng teng ba o batla le yona manual eno ya teng eo o e rekileng le yona. Ba re ho wena re a bona o refa aini ena, re a bona o refa ketlele ena ke yena. O tla utlwa ba bile ba o batla le lebokoso la yona, ba batla le yona bukana yane botsa nna.
ha o fihla lefatsheng mona lefatshe lena le le kana ha o fihla hona mona mo le nteng hona jwale manual e kgolo ke mmao ke eo he manual e kgolo ya bohlokwa ya o kopanang le yona lefatsheng mmao ya o tswetseng khotso bofelo bolofo dumela le wena dikeledi le Evodia Ngozo le bokganga khotso ngwaneso le wena bohlokwa ke na le wena ngwana Sokoti ke na le wena o seng hona haleluya me tla hana go dumela ke be ke ya mabenkeleng hobane ke bona na kwa ka e tsama le nna e mpotlakisetsa hore ke tle ke ye mabenkeleng mme wa ka dumela o Gauta o Taimane o Silvera mme wa ka o Gauta ebile o Taimane ha hona motho ya na le mme ya tshwanang le wena o ikgethile o special ka tsela e mmakatsang le moaisani enwa na tshwane le wena mme hobane o ikgethile mme le wena jwalo ka mme o ke wa tshwana le mme enwa yeo a isaneng le yena le khale mme mong le mong special ka tsela e mmakatsang special kore o ikgethile ha o fihla lefatsheng mona manual wa pele o kopanang le ona ke mmao khotso mme dumela o sengona ka letsatsi la bomme ere ke tle ke fete papatsong ena o batla lehae la ditoro tsa hao Princeton e Akata Estate e o fa sebaka sa bodulo o sireletsehileng ore wena le ba lelapa la hao le phela monate ka tlasa polokeho mo taolo e leng teng taolo ya heke e maemong a hodimo terata ya motlakase teng mo CCTV le ditshebeletso tsa bohlokwa tsa setjhaba jwalo ka lebala la dipapadi bakeng sa bana bana la boikwetliso ka ntle ka mane wena wa kgetha hore na jwalo o kgetha eng mona matlongana na le mphapusi tse pedi a mangana le phapusi tse tharo ke bua ka Princeton e Akata Estate matlo a mamono ke phapusi tse pedi a mamono ke phapusi tse tharo kapa phapusi tse nne wena wa ikgethela hore batla ntlo ena ya phapusi nne tsa robala tse pedi kapa tse tharo mme bila na le dirapa tse ikemetseng matloana qala ka 967,000 ho ya ho 1,800,000 se ke wa fetwa so lokelang o se etsa wena kore o ba letsetse o bue le bona o botse qoqa le bona o botse mo ka ba letsetsang teng ke mona 072 865 0449 072 865 0449 kapa o ka etela ho marangrang a bona a lenovaconstruction.co.za e re ko fe dinomoro tsena o di ngole fatshe o tseba o ba botsa hobane ba tla o dula mo ho bolokeileng teng mo sa kenweng fela mang kapa mang a kenang nomoro ke ena 0 7 2 8 6 5 0 4 4 9 o di ngotse fatshe nomoro tsena babotse
o bue le bona o ska ba le letswalo le lenyane bua le bona khotso monna mongwe ba reng ke Kipling ha bua ka mme ori Modimo o entse hore a be hohle ka o bopa mme ere ke phete hobane nako nngwe re na le ho hopola hore Modimo ha oyo Modimo o teng ore Modimo o entse hore a bope mme hore a be hohle abe hohle mme abe teng hohle Modimo re file bo mme o ra be teng hohle hona jwale Modimo teng ha ha mono Modimo teng ha ha o ka tlung hona jwale o ka ba mokhukhung o ka ba mapolasing o ka ba toropong o ka ba torotswana Modimo teng manual e kgolo hampe ya bophelo mme ke manual e kgolo hampe ya bokamoso ba hao mme ke manual e kgolo hampe pelong le maikutlong a hao le moyeng wa hao ena se manual o ka itabulang ena ha se manual o ka itabula o tlameha o itabula ena manual ha se manual o reng ho yona o ka ilahlela mane matlakaleng ya lahlwa ena ke manual ya kholo haholo bophelo ha o fitla lefatshe mona ha ona manual ke manual ke ena mme wa hao yenwa ye o ka jeno tsebang o mo arabisa ka mo o mo arabisang ka teng yenwa ye o ka jeno o mmolellang hore o a o tena yenwa ye o ka jeno o hlolehang o mo hlokomela yenwa ye o ka jeno mmao yenwa ka jeno o mo tlohetseng hore a emane maqhekung mane ba ilo ja tjhelete e ka sehloho batho ba sa tsebeng ho tshwara batho ba baholo hantle yena no mo tlohetseng ka jeno o swabang lo mo hlapisa ya senga kula ka jeno o swabang lo mo hlapisa yo so bile o hlola lo kena ka moreng ya hae hobane o sa o hlokomele mmanywa lona o fumaneng mona lefatsheng yena mmao yeno yo mo tsitse mane bodulong ba maqheku bo sena ntlhokomelo o mo tsitse mane bodulong mo a jwang ditšhelete ke basadi ba bang ba sena mohau ke a ipheta hape ke basadi ba bang ba sena mohau ba sena le pelo ya o hlokomela mosadi e mong o mo tsitse mo bodulong bo ba maqheku mo ho na le monna ya sena mohau ya jang tjhelete na bona ka sehloho a sa ba hlokomele ha ba je ka nako ha ba fumane dijo tse nepahetseng o mo isitse mo hore manual ena he le manual ya bophelo ba hao ilo abulwa ke batho ba bang manual ena bophelo ba hao ilo sebediswa hampe ke batho ba bang manual ena heo e leng bona bophelo ba hao ilo gagathwa ke batho ba bang manual ena yeo e leng yona bophelo ba hao ilo tina batho ba bang man ilo tina batho ba bang
Better Soldiers of the Cross, sefefo. Iraule tjena ke tshware mabenkele motho e motle. Tsa clientele di fana ka seriti ho ya ho ile ho wena le ba lelapa la hao. Di lefa tjhelete di horeng tse 24 e kenyeletsa grocery, transport le pulo ya lejwe. Ka ngodisa batho ba 13 ho plane e le nngwe. Fumana phomolo nngwe ye nngwe hao ka jeno. SMS a lesedi ho 34774. Clientele Life ke moabi wa disebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Bafana ba batla ho phethela loto la bona la o le ba Afrika Botjhabela ka tlholo e matla pela ba tshetsi ba bona lapeng. Fela the Flames ba ikemiseditse ho lwana ya khumamela. Ena ke papadi ya loto la bobedi ho Makgaola Kgang. Mokgahlelong wa ho qetela wa ho phunyeletsa Total Energies CAF Chan 2025. Afrika Borwa e kolokotshana le Malawi Sontaha sala 11 Motsheanong ka 2:30 thapama. Metla streamwa ka kotlolo ho SABC Plus, SABC 2 le SABC Sport ho DTT Channel 4. O ka imamela le ho di-radio station tsa SABC ka hora ya boraro thapama. O itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. Motho motle mmao mme ke letsatsi la bomme lena mme o motho wa bohlokwa haholo o manual ya rona hoja mmatawisa ka eba manual wa ka e ka be ke se mo ke leng teng ka jeno empa bane mmatawi bile manual wa ka ke mona mo ke leng teng hobane mme e bile manual wa ka ke etsa sena seo ke se etsang ka jeno hobane mmatawi bile manual wa ka ke fihlile lefatshe mona ho sena manual empa manual ke leng ka kopana le ona ke mme wa ka bua le mme wa hona jwalo mo shebe mahlong o re mme o manual wa ka ke tjena ka baka la hao o ile ka batho ba babedi ba neng ba le bakeng tse fapaneng empa ho bona ho ile ha fihla ntho e tshwanang wa pele a neng a le hole ho na le ntho a neng a re wa etsa wa fihla letswalo la mootla a hopola mantswe ya mmae a hopola mantswe ya mmae ho ina le ntho a neng a re wa etsa a hopola mantswe ya mmae a itlwela ntho eo a hopola hore mmae o kile a reng ho yena a hopola ntho eo ya fihla a hopola ntho eo ya fihla wa bobedi o re leihlo le neng le mmona e ne leihlo la hae fela empa mo wa neng a ipatile teng a re o ipatile a utlwa lentswe la mmae le rrangwanao ngwanaka rrangwanao gore be ka jeno ha o sana rrangwane o ile a shwella mo a neng a ipatile teng athe mo a neng a ipatile teng a ipatile teng o re a fihla ntho la fihla letswa lentswe la mmae la fihla a utlwa ka mmae o teng ka mono a re le rrangwanao o re be ka jeno ha ona rrangwane motho motle ke lokela o lata ntate maina hona jwale a Kipling yena o re
ha bua ka mme a bua ka mme yenwa yeo ka jeno tsebang lo motlapa yenwa yeo ka jeno mo sileng le bana ba hao o nyametse wena o lalaza bo Rustenburg o lalaza bo Velkom o lalaza bo Orkney o lalaza kwano Afrika Borwa o sile mmao le bana le Sotho mona o mo sile le bana wena ke bua le wena ke bua le wena ya mmametseng hona jwa sa khone le ruise la ile tswekere le kanang le menwana yena ya ka e mmedi sotle ya le bana ha tlabile bo hona jwa le mma o phomotse musile le bana jwa lo ka ke bua le wena musile le bana qwaqwa ha o yo nyametse le motho wa hao ya lalaza bile hona jwale ha ko sheba ha ke ko sheba ka ihlola moya ke hona bile o ntso o phaphama o tswa mo o tswang teng jwaleng ha o tsebore bana bao ba jeleng ha o tsebore bana bao ba robetse ka eng jwalo ka ile Maria tjena o ba sile le mmao ngwana o mo sileng le mmao hana ke re le pai le ka mofuthumatsang hobane a o hlomphe mmanyuale e o kopaneng le yona lefatsheng mona mmanyuale o rutileng bophelo mmanyuale e ileng ya re ho wena o tla tja mmanyuale e ileng ya re ho wena hlapa tjena mmanyuale e ileng ya tsoa o seng ya o hlapisa ha o ya sekolong mmanyuale e ileng ya o polishetsa dieta hore o fihle sekolong o le motle motle mau ke yona mmanyuale e kholo lefatshe mona o ske wa tsama o ja fela le mosebetsing ha batho ba o fa dijo o ske wa tsama o ja fela ngwanaka mau ke yena o rutileng hore lefatshe mona hona le batho ba mona hona le batho ba tla o hloya hona le motho a tla batla ho bolaya hona le motho a tla o tsekisa se o na le sona a re ngwana ka o itlhokomela o tsebe le hore metswalle ya hao ke bo mang o tsebe le hore na o bua le bo mang o tsebe le hore na o tsama le bo mang ke mmanyuale ya tla o ruta bophelo lefatsheng mo ya tla o jwetsa hore mohlankane na wa hao a se yena ke mmatle yo ke mo shebile yona a se yena yenwa a se yena Moramaine dumela o seng hona dumela Mofokeng ke se ke le teng Mofokeng monna ngwana chief dumela hle Ntate Motaung dumela ngwana chief o etsang jwale wo letsatsi le leholo la bomme la bomma Mofokeng ngwana chief lena ke letsatsi le leholo la bonkgono Matau tsatsi le leholo haholo lena ke letsatsi le leholo la bomma Maine ya ke karaka Ntate Motaung hona le dintho tse ngata tseo di buileng nna ke a thola Maine hle monna me o thehana ne o lena hodima mantswe ya reng yes me ke mmanyuale Maine man hle monna me ke mmanyuale yo sa tshwanelang hore o fetwe kapa o lahlehelwe ke yo kakata Mofokeng o tsamaye buti ore ha o qotsa mongodi enwa ya tswalletsweng India Mumbai Maina o etsang jwale selemong sa 1865 kgwedi ya 12 ha e hloba matsatsi a 30 right keeping hey Maine hona le mantswe a buileng ka ona ke a tseba hore sebudi se bala Maine askis o entse statement ke dilemo ke ntse ke shebana le taba eo
hare lebaka la hore modimo a bopemme ntate Motaung re tla re kgatholla tsatsi le leng tsamaya maine hle mona kakata empa o senga ka jeno lena ntate Motaung momamedi wa tshebeletso ya lesedi mme wa hao mme ke Manywane maine mme enwa ya dulang lapeng le moaisane ke Manywane tsama mra maine enwa ya dulang strateng sa heno ke Manywane tsama maine man mme enwa ya senga khathetse ka nnete boqheku bo mo fitlhetse e ntse le Manywane yena mme enwa ya kulang ya tshehetswang e ntse le Manywane kakata ntse le Manywane ntate Motaung ha o kgathalletse boemo bao a leng ho bona empa mmenwa ntse le Manywane a ke tsebe na re phopholetsa ho kae phopholetsa ntate Motaung a ke re kena dipetlele mo mme robetseng re ke mo bolelle phopholetsa ha o robetse o ntse le Manywane haleluya le ho fetolwa mme ha o so phela ka dipidisi o ntse le Manywane so le Manywane ntate Motaung ke kopa re ke re kene ditjhankaneng tsa rona Jesus mona mo mme a leng teng moruti maine le ntate Motaung etelang e ka ba khrumpente e ka ba hokae wena mme o le ka moo seba hore Manywane ya holo mme wa ka ntate Motaung e re ke se ka ya hole ke tla haufi sebeletsong ya lesedi bomme bohle haleluya basebetsi mmoho yes ke kopa le tsebe le Manywane le mme wa ka ntate Motaung ha ke tsebe hore na hey ka boikarabello bo re etang ho bo beha mahetleng ha maine ha ke tsebe na o kete ho utlwa boima kapa wait hey yes hallelujah yeah hobane Manywane ha o fetoha maine hallelujah hore na motho ya sebedisang sesebediswa sena na o jwang Manywane ha o fetoha ya motho a ka tshwara ntate Motaung e re ke bue mantswe yana a tshwara ntho e itseng a tshwanetse ho ikopanya e etsa ka phoso Manywane ha o change hallelujah motho a ka paleka o etsa dintho tsa hae empa Manywane wona o keke wa fetoha ntate Motaung ke shebile nako me leng hona tsamaya a kore re ho mme tsamaya maine sa tswa mmolella hore mme o Manywane oh yes ntate Motaung yes a ke re shebe fela tse tharo tsa mme ya pele ke ena a ke re shebe pelo ya hae mme ena pelo ya hae ke pelo e jwang haleluya mme ena pelo ya hae e apesitse ka lerato le hlokang boikaketsi mme ena pelo ya hae ya hauhela pelo ya hae ya rekolohela pelo ya hae ya emehela ntate Motaung hape lerato la hae le tsitsitse oh yes yeah pelo ya hae e le maqeba ntate Motaung ke re nako tse ding a santsane a le fresh haholo e le maqeba empa mahlo a hae a dula ntse a kopotsa lerato le o senang motho ya ka kopanang le Modimo ha sena lona magulong a matala hlola le metse o tlo bone mme ke Manywane hana o fetoha yo Manywane ntate Motaung ha o fetole ke motho ya rekileng appliance no okay yeah okay wa fetola Manywane wa seo se rekileng okay o mang wena yes maine Manywane le khale okay Manywane wona o tlo jetsa ntho e le nngwe hallelujah yes maine kakata o tlo fa metjha e tshwana kakata Manywane wena o keke wa fetola
Aha. Taung e re ke kene metseng. Kena maine. Re ke re bua le di manual tsena. Marona. Bomarona. Re ke re bue le mafumahadi ya rona. Mme wa ka. Radi ba rona. Ai. Manual. Ohana o fetoha. Ash. Ha o fetohi. Jesus. Yes. We fumana ile jwalo. Ay. Ha, maino rindwa. Amotsena re ke setlokotsebe le rato la hae le sita ho mokwene he. Hobane manual ha o fetohe ntate Motaung wa molata ngwana hae e no re dithethefatsi di mo lemaditse jana bo bapetse ka ena lefatshe le mo trapile mpa o tlobone mme o re ke manual o sa fetoheng ha kopana le yena ebile ke yena a tswang lo matla a tle le yena. Maine o nkgopotsa mme mo ntsatsi le leng ke shebile seiponi sena se bitswang television. Menwa inele bana ba bararo kapa ba bane ba bashemane ba qotswa ka polao. Ha tswela kantle le kgotleng la dinyewe ba qolotsi ba ditaba ba mmotsa ka morahae. Hona le mantswe a mme a buang. Ona bua ka puo ya Sezulu itsa qetile atla le puong ya Sesotho. A re nna ngwanaka ha ke a mo hodisa tjena. Wa bua manyo a re nna ngwanenwa ha ke a mo hodisa tjena. Ntho ena eo ba yentseng o enka strateng mona o kopana le yona mona metswalleng yena ye wa tsaman le yona ka jeno ntho ena ya hore ka jeno ebe hona le motho ya le mabitleng ka baka la hae o kopana le yona mo wa kopana le yona teng nna ha ke a mo hodisa jwalo. Nna ha ke a mo hodisa jwalo. Watswa itsa qetela are angibhemi nokubhema mina akitsubi lutsuba angiphuzi notshwala mina hakinwi jwala nna anginabangani abaningi mina akina metswalle yamingata nna maine nkahle monna man aiskere Iwale ya re ha o bua jwalo hey o re nna ngwaneno ha ke a mo hodisa tjena. Yes maine Ntate Motaung ke kopa ka leihlo la moya ya taba ya o qetang ho e bua. Re ke re shebe pelo ya mmena momamedi hohle mo le monate ke nnete na swabi ya teng empa mmena o ya le kgotlella dinyewe Yes man ngwana o mo phopile bolaile ntshane a ilo mamela yes Renadi ntodi tsamata ke shebile nako ke batla o phahama ntate Motaung. re ya mabenkeleng e tshware ntate maine tle re ha o phahama o phahame o tsamaye re kopane hape metsotsong e 20 ka morao hora ya 10 mo mmamedi e motle mmao ha o hodisa jwalo bona o ikentseng bona o jwang Nza clientele di fana ka seriti ho ya wile o wena le ba lelapa la hao. Di lefa tjhelete di horeng tse 24 e kenyeletsa grocery, transport le pulo ya lejwe. Ka ngodisa batho ba 13 ho plane e le nngwe. Fumana phomolo moyeng wa hao ka jeno. SMS lesedi ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Boloka mme o hape koloi ka Spar o be le monyetla wa o ikgapela e le nngwe ya di Hyundai Grand i10 sedan tse 50. Reka sesebediswa se se le se seng se nkang karolo mme o fepe rewards card ya hao ho kenela. Fumana 175 grams of hygiene soap mefuta e fapaneng. Reka le hae le dife tse pedi ka 24 rand o boloka 14 rand kapa 2 kg Spar full cream mask ka 29.99 rand.
ditheko tsena di fela ka la 19 May ha thepa e sa le teng ho na le dipehelo. Untate morena untate. Untate morena untate. Untate morena untate. Ntate Motau mare phahama. Oh maine tsama monna. Nyoloha le manual ona ono ile le khotleng la dinyewe. Tsama Mofokeng. Manual ona le kahara motse ntso hana o fetoha. Kakata phoka yaka. Manual ona di pula ha di na di fefo di rututa. Oh yes. Manual ona hana o fetoha. Hai. Mo botsa monna ileng a chepa ya dula hona le mofumahadi wa hae. Kakata. Ukula melo baba. Hopola manuane. Matela hona. Tate Motau nkgutlela haya sa tsietswa a sankwa ka dikobo. Manual ona ha o fihla moshebare ngwana ka ho tlaloka. Mofumahadi ya moshebe mahlong a re ho yena ntata bana ba ka le ha o le tjena ho tloloka. A le fatshe hape manuane o ritela metoho o etsa dintho tsohle. Nna yena mohlankana yena sa le a iya. Tate Motau ka mora nakonyana o bone mmele o hlomela hape manuane o jwalo. Oh maine. Leboha le tshebeletso ya lesedi. Hai kakata. Kana hore Modimo a boloke dipelo tsa lona ka lerato leo le nang le lona. Mme diatleng tsa lona le ke le amohele menono yohle ya lehodimo. Mme ke manuane Tate Motau re nka leeto ya bukeng ya Exoda. Oh maine. Paulo ke ya bobedi. Tate Motau santsane o ya bukeng ya Exoda mo mamedi ha e hole. Ha o keta o feta o kgenese o so fitla o feta le hona teng Paulo ke ya bobedi. Tate Motau mona re bua le manuale bo mme re a leboha re a utlwisisa maemo a mang a o le fetang hona. Yes. Modimo wa kgotso o ke o le boloke mme ya molemo mo sa kgathaletse hore na mme yena maemo ha ya bophelo a jwang o ntso le manuale. Tate Motau re kgaolo ya bobedi. Maine. Exoda. Hey. Yo re tlotla e phahamisa. Hai kakata. Ke nahana hore re bona wrestling fela empa e teng ka hara Bibele tag team ena. Yes maine. Taumba le babedi. Bobedi ba bona ke batho ba bomme kapo ke batho ba batshehadi. Exoda 2. Barabaruna. Hallelujah. Ba tshwanetse hore ba se ba tlohela manual o leng bomme wa bona. Manual Mao. Mme wa hao. Oh. Wa bona hai ba ntso ba pala ka ena mo holla ha o ka nthusa fela ka feta. Ai maine. O tla feta man. Ha o ka ba pala ka e. Yey. Ha o ka wa sotla ka e. Ach. Ha o ka wa bua hampe o e. Hona le tseo yo tla ka tsa hore ya khu. Yo. Kaka o ka dula na bitleng empa o tse motla ba sa u. Yes sir. Go mo manual ona o yetse hantle tsiunyana ya a santsane a phela hantle. Ye mo le mo nya ile nga sitela manual. Yes. Go tlela o yena. Wow lawyer go tlela o yena. Ke a o tlisa lefatshe. A khutla o lawyer ha. Ha o somone a tswere ditlakana. Wena ya bua ngore hantle bothata ke ma o tsena a kwa ya ho yena. Bua le yena hore mme ke kopa tshwarelo Tate Motau. Bona manual wa tag team. Exoda khaula ke ya bobedi. Ala temane ke ya pili. Bibele e re monna wa ntlo ya leave. Oh yes sir. Ai mola. Itse ha bona hobane ke ngwana e motle ya mopata ka kgwedi tse tharo. Hallelujah.
Oh, yes, sir. Maine man. Akibore bo marona ba kile ba repa. Maine man. Ale bo paki bo marona ba ile ba wa ba tsoga le ru. Maine munna man. Ona ka shego bo paki bo tsabanka ba o. Maine. Au, akeke o khwela. Tate mo tawo a tseba taba yeo. Oro paki tsabanka ba o ba ba di tsole. Ke mo pa tsole na ba ke lena. Ba ni meba. Kwata ka go ditsetsa ke ne re bua le yena sebeletso ya lesedi ya kapa Oh! Yes, sir. akele tshena Ah! Yes, sir. ba le rato la mme wa ka Oh! What? Maine. Kepaki ya mai. Manuale. Manuale. Ah, eh. wa modimo kena ka ga dikoloto a patela ngwana ha ore a ska robala a saja a o pata mme wa gago wa tseba a wa tswa le wena bona mmenwa molao tswile Faro o itse ba tle ba bolawe Maine. bana ba ba tona ha ba hlaba empa mme Mme yenwa. Isinka manaka. Sinka manaka. Yes, sir. Bua Maine. ngwana eno o controlotse ngwana eno le ha o sesitse ka batho Hi man. ngwana eno Ah. Ach man. Acha. Amen. Amen. Jokobeta. Tsama Maine. Yaba o monkela sethoto sa moseme. A se bitiela ka tiri le ka boka. A kenya ngwana ka o sona. A se beha lehlake. Le bopon la noka. lerato la ngwana ha Ach! la phamisa creativity ka hare ho yena Ah, Maine. tate motao na soka ba a kena professioning eo Yo! empa lerato Yo! rato la ngwana ha Yes, Maine. tate motao na le ditimamollo tse soka tse thola thupello empa di a kena ka hara mollo Ai kakata. ngwana ha e kgama ha e le kgolo o kena ka hara mollo a re seng ka ngwanaka Emba hona teng Maine. Re tsebe ho ya mabenkeleng. Wo! Ebe o na le tsitsipano ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power. Maine ke a o tshaba ore ho mme a fetoa ra science mme ya e ba scientist ka motsotso fela gore a pate ngwana hae. tate motao Mme ya e ba scientist. lerato la hae kore
la pula le mati le mema na sa hopu mme a tseba o etsa sekepe a etsa sekepe ka motsutshunyana aha ke makau ke kopare ke re shebe mena mo mamedi a ke re shebe mena tsa mama ine me yenwa ntate Motaung ka baka la lerato mme lerato la ngwana hae mme yena o nka mosele mme wa ka mme ntate Motaung ke kopa nke ke bolelle momamedi sephiri ke sa hore mme yena mofuta wa lehlaka la lesebe kapa mofuta wa jwang o a bo sebedisitseng ya maine jalo ka ha Bibele e bua mantswe ana e reng yes sir. Hallelujah. jale mena o kenya moruti maine tlohan Tsamaya monna. o kenya ngwana hae ka hara sethothwana sena mme ke dumela hore ntate Motaung ka le ikgela moya Kakata. o na le ngwana yena wa ka le ha ka kena ka hara metsi Hallelujah. empa tsatsi le leng o tla ba le maemo a thuto a phahame nako ha le le tene re tlotla re ikgapolola Oh. ena o nka boka o nka tire Eh. ntate Motaung o a tlotsa Oh. eta o tlotsa o nka ngwana Oi. nka ngwana mo kenya ka hara sethothwana tactile ke ena re bone lerato la mmena le jwang empa re bona kgaphatseho ya lona ho moradi wa hae ena ntate Motaung ke mana ya bolere A ema ho bona se tlang ho mo hlahela. ara sethothwana a mo beha lehlakeng ntate Motaung kgaitsedi ya hae Yo. ke ha dutse pejana mane manyalo o katile Ah, Chmaine. a re kgaitsedi ya ka e keke ya shwa ke le teng Ai. kgaitsedi ya ka bophelo bo keke ba fela ke le teng Kakata. kgaitsedi ya ka keke a phela hampe Oh. ntate Motaung a dula mane a tlatla sheba A sheba. Hallelujah. Hey. ke mo a tholwang teng moshe a fumana ka hara metsi ke basebeletsi ba moradi wa Faro ba mo nka ba mo isa ho yena temana ya bosupa Kgaitsedi ya ngwana a re ho moradi wa Faro a nka ya ka o bitsetsa moanyetsi ho basadi ba Baheberu a tle a o anyesetse ngwana na. kgaitsedi ya moshe Hey, ha. o re ho moradi wa Faro Maine hona le mosadi wa Moheberu a ka o antshetsang maine tsamaya hle monna ma. ke kopa o bone tag team ena e sebetsa jwang Ai sugar. mosadi ya buang ka yena ke mma Maine empa ha mo disclose go ya ka sekgowa ma hlaise bitso la hae ke tla patala. ane manyo a le wona ke leng kgaitsedi ya Ach. Ye. kgetlo lena Ye. tragedy haholo Woo. ho na le dintho tsa sa batleng ho di hlaisa pele ho nako Aha. wa di phata ntate Motaung hore di tle di tseba ho sebetsa ke tsebe ke me re bua le yena ka itemanela ntate Motaung kgaolo ya bobedi e nketsetsa moferefere wa moholo Bibele re kgaitsedi ya ngwana a re ho moradi wa Faro ka o bitsetsa moanyisi moruti maina ya mahantle Yeah, maine hai. moradi wa Faro a re iya
moradi wa Faro a re ho yena iya ya ba morwetsana wa ya a lata mmangwana moanyisi ho basadi ba baheberu maine bona team ena e jwa tate Motau motho ya le hare ke moshe o lwanelwa ke mmae o lwanelwa ke kgaitsedi ya hae maine tate Motau boholo ba nako kgaitsedi tsa rona di a re lwanela hallelujah boholo ba nako oh yes ba rona ba re lwanela tate Motau ishebe mona mrutu aka ya borobonga momamedi a ko tlo rena manuale e etsa eng manuale e etsa ntho tse ntle man jealous down ai ka manuale jealous down ko jwetsa ntho kholo yaba ya utla hona mo fela yaba moradi wa Faro o re ho yena ya maine fustana net mo jwale ke bua jwale ntho ya mtsatsi a re ho yena nka ngwana enwa o nkanyisetse yena ke tla o fa moputso wa hao yes maine employed ha maine ana le ngwana le tsona modimo la pula le mati tate Motau na o patalwa ho anyisa ngwana ha maine o lefelwa ho anyisa ngwana wa ha maine man hai yen yes sir hlokomela ngwana ay godimo metsebe di tlhonolofa hallelujah o ko lefuwe o hlokomela ngwana hao tate Motau ke a rapela o seng ha ka je tsamaya monna gore modimo a thibolle dithoba tsa lehodimo ai bomme bohle ba nelwe ke dipula tsa mahlono kakata o ko lefellwe o hlokomela ngwana hao lehodimo le ke le utlwane bohloko o hlokomela ngwana hao ntate ka lebitso la Morena Jesu modimo wa rona re hloleile bakeng sa bomme ai ba moradi wa Faro o ile a patala maya moshe gore a ntshe moshe a sa tsebe gore ke ngwana hae ntate o fetisa hakakang wena ya re tsebang o tseba le pola ya moriri wa rona maile a ko hlokomele bomme bohle modimo wa ka ke ba hlaisa pela hao le ntate Motau re ba hlaisa tate ba hlokomele ba lwanele ba tshireletsa yahle maine ha o ntumella moruti ere hona thapelong eo moruti maine a qetang ho irapela le nna o ntumelle ke tle ke kenye mantswe ya mabedi ka hara thapelo ya hao ka hara lentswe la hao moruti maine ke re modimo a thuse o bomme ba ntseng ba rapela hore bana ba bona ba fumane mosebetsi bomme ba seng ba batla ho lahla tshepo hore bana bana ha ba sa tla sebetsa le kgale modimo a mo thuse hore mora kapa moradi a fumane mosebetsi ke tsamaya hodima mantswe a moruti maine mofokeng wa ka o etsang ka Bibele mofokeng o etsang ka lentswe la modimo
Mofokeng o etsang ka tseo Modimo a o fileng tsona. Ha o monna maine. Ha o monna maine. Ha o monna. Menwa le Modimo la mo etsa hantle. Momamedi ke kopa tshwarelo ka o ba emotional hakana. E tshware maine icon. Ya o hlotse nna ka jeno. Amen. Momamedi Reema mona lenano lena o ka le reka wa iphumanela lona ke tla o fa dinomoro. E re hona jwale ke kene tshebeletsong ya o seng. Ai Momamedi re lebo a re fe Modimo sebaka a etse mosebetsi re a leboa Momamedi Tabati re a leboa. Thank you so Thomas Lindy Khotso re a leboa ka nnete re a leboa haholo re a leboa Mabonyi Nkabinde, thank you. Puseletso, thank you. Tata.